Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil. Wih. Ada Mas Elvan. Mas Elvan pakai barungan apa ini? Macan. Wih, pakai macan. Macannya warna apa, Mas? Warna coklat. Wah, warna coklat. Halo Jina. Ada Mas Hanif. Mas Hanif jadi apa ini? Wih, jadi buntut macan. Terus Mas Bayu. Wih, barungan hitam. Terus ada Dek Jihun. Aku guys. Dek Jihun pakai barungan Kodok ngorek nek kari. oh, nek kodoknya warna Hijau. hijau. Waduh, kayak hijau toh, Cah. Terus ada Mas Rama. Pakai apa, Mas? Barungan ular. Wah, Mas Rama pakai barungan ular. Terus Mas Iqbal Pakai barungan hiu. wih, pakai barungan hiu. Dan Mas Reksa Macan. Singa besar. wih, singa besar. Yo, saiki Mas Reksa dipakai. Ambil. Siapa Duduk. Wah, Mas Bayu. Mas yo, Mas Reksa. Ya saiki Mas Elvan karo Mas Hanif. Bi. Bocil. Bocil iso. Ketake to, Bro. Awas motor. Ojo dengak to, Van. Barungane to, Van. Wes yo Mas Elvan karo Mas Hanif. Yo saiki Mas Bayu karo Dek Jihun. Mambu apa?
wes yo. Yo saiki Mas Rama. Mudun terus toh. Yo wes yo Mas Rama. Ya saiki Mas Iqbal. Bisa meringis toh bel. Jipo. Ayo Mas Elvan dicaplok. Aja betifan, aja betifan. Jena caplok Jena. Yo wes yo Mas Iqbal. Ayo Dek Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah guys.